Ningo kugwata ogeni kiri nteto chietu chweru thaa ithatu narua iri tariki 22 mweri jwa Disemba mwaka ni jwa 2025. Rietwa ni Maureen Kinya, mona ni rioto mathithio ni Purity Richard. Na ntuku ya narua ni tukubangirite nteto kathumba yegie kinyama karika zera twithirite tuikuzira ndene ya mwaka jwa 2025 amwe na kinya nteto nkabo iria nkethirwa ngikumenyithia kagiteneka. OCPD wa Meru Ambrose Chalo ugite ni baibangite bwa kung'ana gukabira na agagia kagiteneka kakathigunku. Akiaria na Weru TV, Chalo ugite ni barikite guchokia kinya abisa bonde baria bararirutha nikenda gutetheria kwagirithia ukaria kagitene ukawa bisa ujo. Augite ni baraniritie na rwangi rwa traffic bakiromba mandereba kuthingatira mawatho ja barabara. Muthuru Muriuki na Chionkuruki. I may take this chance also to wish our people a Merry Christmas and a prosperous New Year 2026. Ujo na nditungi no spindo imenti no thina Ambrose Kialo akendera miruthi nkwenjaga inda abana bubu agabe metho kutigira ati kwina ukaria na nto bonthe betho bakithiorunka batina kwagagwa. We are expecting that, and it has actually started to happen, that all people from all walks of life will be visiting the town and its environs in marking this year's Christmas and New Year. As a department, we have put up measures to make sure that people move around, enjoy their festive season while they feel safe and their security is guaranteed. Akiwa na ndia askari bara bonde bararirutha ni bacoketwe nikenda kwagirithia ukaria bubu. First, we have come up with an operation plan which actually started immediately after Jamhuri Day, 12th, and it will extend up to around 10th January, subject for review in case need arises. Issues to do with beefed up security. You are aware that police officers have been recalled. Those who were on leave and off duty, they have been recalled. So we intend to have, and we have already started, to have heightened police patrols, both in civic and in uniform. Inda amana bubu agiba iringanite bonde baramwe ndwangi chonde ciokaria nikenda gutigira ati kagita gaka bakutho bakimbagane bwega. We have operationalized a command center which is agency manned, and it will be running 24/7. So we have an operations command in place. We are also heightening intelligence gathering and at the same time mapping out notorious areas. You know, the city, we have some informal settlements like Majengo, and those are some of the areas which will be targeted for these operations, basically to make sure that our citizens are safe. Akiuri kinyama ndereba batigire kagita gaka ibagutithia ngari bwega nonto kinyama abisa ba traffic baketho bemetho. We have held a series of meetings with the traffic department, with the base commander and the CTO. We want also to request motorists to respect the highway code and also to desist from drunk driving. Na pamoja ni mukana kugatote mwana munini orungura miaka 18 abwiri kuonekana nyamba chikenero kana guntukora gutibaterie. Due to the excitement which may come with the festive season, we may find underage involving or being in places where they are not supposed to be. We respectfully want to request our parents to take care of the young ones who are not supposed to be in, for instance, places of where liquor is being sold or where there are music, and those places which basically young persons are not supposed to be there. Our officers will be
on the watch to make sure that such places are not frequented by peoples under the age of 18 years. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiro Kangangi. Mwandiki munene wa ministry ya Iwanda Kiburi Kilemi na wa Mito Gitonga Mugambi ne batongerete unenkaniri bwa mashinchia kuthia irio bya ndithia kiwandene kia mitungu akiaria murungamiri munene wa Meru Dairy Kenneth Gitonga ne arombete arimi kuongera urimi bwa imera bithia bigatumika kiri urithi bwa ng'ombe atongeria gikarone kiu ne bonekete kwigika thirikari nene bakiringira ndebe Rais Ruto na munini wawe kuthurwa kairi 2027 motugikare ni akurikithia Muthenya Jwanarua PS wa Iwanda na Mito ne baikinyete mitungu kirekia kunenkanira machini ireka thithia kiwanda kuthirio bya ndithia rungu rwa kiwanda kia Meru Dairy batongerete ne CEO Ken Gitonga uria kiaria ugite murandi jone jwa mung'ane wa chiringi milioni 186 kirefesi ya mbere na akiuga bakambia kuthia tani ngiri 10 boneta kuga bakathithia marori 20 irio bya ndithio ntuku ikauma na bakiuga barikia murandi jo barenda bathiage marori 40 ntuku. After that tutaenda phase 2 when we are going to put in the dryers and the expansion tuweke line nyingine because the line ya kwanza imetumia 486, the second line will cost us 200 million. It will cost us half of that. CEO Gitonga na ugete kithi kigatethia kuongereria Meru liria kuga barenda rikinyarita milioni 1 ntuku ikauma. We are preparing ourselves for the great journey. Non to the ito in area 640 tuko na maziwa 640,000 liters per day. You know our target is 1 million. And with the coming of the feed mill, million itafika ama itafika? Koro kisi yogi tongana rombe diari minande kurima mpempe sunflower soya na binge biga tumeka kodithiro bya ndethia kenda bika gorago kwena gokire uchumi bwa Meru onto abietaga kugurwa kuraja. We shall do a big mistake kama watu wa Meru tujenge hii factory hapa lakini ikuwa raw material ni watu wengine wataleta alafu waende na pesa. As a county government together to support arimi vetu kureta the rest of the raw materials, the sunflower seeds ikenda bomba kuanda cotton seeds kire PS boba irebethera na ndeba kyoria Meru ni untu ne bakona kiguni kya thirikari Rais William Ruto ni bethire bakimugwata mbaru kinya siasa ne cha mwaka jwa 2047 bakiuga nontu kinyari na mwana wao kithure kindeke na ndeni kagita ka uterungirwa kire mara kwithira bakeba ikenguge lakini ukaigwa pomona eba kyoria anga yedu ntonande deputy president bitonete egirare na are Mount Kenya West re imbitrona kwe rombo bokuinirwa kuma rutero arongero rwa Mount Kenya. It is the high time Mumeru you stand on your own. Kinyaboba to thingate tutura tubathingate na tubathingata for so long. indi theto wa deputy president togerwa bai utharaka bai batigania bai ment lakini tote nananga Mount Kenya inya babo ora kichora kihoria. Let us be selfish to support ni mantu ya kuma mitungu gicigo mbunge kia Southiment nkiripoti rande tocia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Atongeria bamira mwiriga Joy Gembe ni barombete MC bambunge ya kaunti gukurukia watho bwa mira na mpui kenda gucokaniria uturo bwantu baria baringikite ni kimera kiu kwaga thoko. Atongeria baba baugite watho bubu bugatwika kiguni gikinene kiri biashara ya mira nkurukini bataririte ugwati mbaru bwao kirenga bana mutuma na MCA bakibaromba batigakire kana kinya kwangangwa ni mtu kinyoriku. Dennis Mugendi na ripoti ichi. Arienero imwe kwa imwe na tongeria barimi ya biashara na bonde baria begimira ni baugite ibwega gukurukira ngavana mutuma ntwithinkia muswanda jwegemira juri mbungene ya kaunti ya Meru indi kirena ndi bakuromba ni MCA Boko Kimaguru bajukurukia na gutwika watho ni kenda akaribu umathi nene kwenda ochokeria gavana wetu nkatho amwe na MCAs bawe
no ntu bakwithira bawatanirite bomba kuyana bill yotethia murimi wa miraa na ndenda kuwa uti kaunti ingi qualified kwariria manto ya miraa na kubwithia manto omba otethia murimi wa miraa ti akaunti ya Meru ire yanda miraa ingwenda kuranga bana iboya no ntu thirikari ni kulugite inyingi utiyo tuonekeya na initiative ya kuyana bill yokaria antu bo na ingwenda mwira akaibwo bwana ntu imurimi wa miraa imo na andite miraa imuri yo miraa na twahakikishire ya kwamba akaroma murimi wa miraa one akwona haki yawe kou batu yatongeria na arimi ba miraa itukwenda mwira mbilira ni harakishwa kabisa tukuria assembly yaharakishwa kabisa ukethira bati twagikiewa kia tariki 25 bato egikiewa kia mwaka yu mweru ya arimi ba miraa na maoni yara twaririe rira twabwithirie public participation iria baire oturia maoni yaekirwe kuo kenda mbilira yumba ukiria murimi wa miraa no ntu murimi wa miraa ugira economy yetu ya Meru iwukira batu tukurukire gita riringi turete thina nyingi lakini kuma thirikari ri kurukite cionthe tutona thirikari ingi ituthuganiretie muntu agwitwo Mumeru uruterene rwa miraa ngabana ni warone ribwega ombe kuyana bilira kirikana kwa maendekithiria jamwe muswandene June jegie maguri na wendia wa miraa rira MC bagwatanire bebonde bajukurukie na urumwe bate kuthuria mirengo ya siasa kira assembly yetu atiri ya bo MCS Pito kubwithia thaibite bia bikandita maini fuse 2027 kwa gya kwethira kweo omba opulenji loyo teke munene fulani ukiona yako kilogia mpiru ya miraa mantu ake yatibwa po utethia na antu aba utumira ba kuringira kura ureto bakabira county pakilogeria mpiru batethuke 2027 ekandita maino neita burare asoka ukia kwithira okuwa ndra kilogie mutuma kubwa muno kana kwa popular kana whatever agethira ya mwethia popular reke mwethia Mumeru atethuke lakini ukiakwa ata Mumeru akieke no ntugilitha 2027 no bati kwanga bana kenda na 10 ni kirisini twa Meru Kathuri Murungi na muswana na Juja gwita miranda we ni ciambogita point we seneta muhimu no ntono cio metia na ndo no itutwire kuona ucio mia na ndo na twenyumeku seneta karakan muswada uyu akuyola marenge anto baembe ni anto bakira aki bakaraka bate kuona lakini ibari wandi muntu kuringana na bora betheretie seneta alikane manto yau na we no ntuinya we itareka thira ntungutinya boka betete tarisesi rindi January nethire niongwe mbere atukilokeria no ntu thai no twithire seneta utukona next round atithire no nene yabuwe nabuo ethire seneta ne kamitine ya ngirikasa ne deputy speaker Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru. Nyuma ya kwengatwa kwa uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua baingi baizene juju kethirwa juri muthia jwawe gisiasa Gachagua nandi nonekete gutwika kironda kiri thirikari ya Kenya Kwanza na kuagagia kinya Rais William Ruto toroburu bwagwetera nandi ni kuona kwethirwa Gachagua agatongeria njuri ya rutere ruregani kweberia Ruto gitine 2027 bure achietete ntinyari Kenywa na Makarika 2025. The Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua AGH ceases to hold office. Rigathi Gachagua kwingatwa gitine kia munini Rais mwaka muthiru baba ingi bataije aringi umba gukiria kiongo kairi. Ende kinya kethera gitini gietire na koti raremwa kumuono kia Gachagua na arikithitie ati kama we ni nchamba ya maumau gisiasa. Na pia sisi tuko na wafuasi. Rigathi Gachagua ako na wafuasi wamezidi mamilioni na mamilioni. Bwambere bura Gachagua agitire ni kurugura miari yawe nja kwawe wa Munyoro aroneka kwanjiria kwa mukira chore ikundi na nyuma yakagita gakai rieto wa Munyoro riranjiria gwikira nchechuma igone jagwa timbaru bathirikari. Kuma ndegwita wa Munyoro na ndaeta na antu 50 bandinga timu ingine Deputy President has been in this county for more than 10 times. Unaona manduka ile? Unaona?
Gachagua anonekere kinya kuongera kathari kwaria bunene gukurukira tumeme na TV agitumira kanya gaka kuonania Rais Ruto ta muntu muthuku na wagichiaka kweberwa gitene ni untu wa kurungamira umma. Ndio hii Kenya irudi kwa laini, lazima tufukuze huyu jamaa. Yeye amefanya payslip imekosa dignity. Sisi tuko na jukumu kama wa Kenya kurudisha heshima ya payslip. Watoto wetu hawasomi, hospitali hakuna dawa. Ndio hii maneno yote iwezekane, lazima ajenda ya kwanza ni Kasongo afanye nini? Inde tumemene na TV ni akika Gachagua etaga wena njore yawe ni bakinyire ntere mwanya rimwe kinya gatigati ka ugwati imakania na kwithukirwa bunene indi Gachagua gutentuko kinyemwa oneka jaka agutonywa ni ugwa. Dagoretti nimekuja kusikiza ground, si ndio? Dagoretti munasemaje? Dagoretti munasemaje? Dagoretti munasemaje? Sisi wananchi ndio wenye kura, sisi ndio wenye kila kitu. So karibu nyumbani. Usio unaambiwa tusiende hii mahali tutasumbuliwa. Sisi vijana tumekushika mkono, ndio maana raundi hii tunasimama kuomba viti ili tuongoe hiyo serikali. Watu wengine wamekuwa wakitishia, wanatisha, wanasema sijui ya kuenda, hatuwezi enda wapi, hatuwezi enda kando, hatuwezi enda mbele, hatuwezi enda nyuma, hatuwezi enda juu, hatuwezi enda chini, hatuwezi enda kando. Wakasema hatuwezi fika mbele. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Kurukia jau Gachagua nonekere gutuma ndugu na kinya siasa bare ya anthu kithurano ne kithiru gukioneka ngwataniro ya Rutare Regani rugitigira ni baguchunka wathani bo Rais Ruto. We'll work together with other like-minded Kenyans, patriots, people who really care for this country. Gachagua jama ingi akioneka kwithura siri cia thirikari untu bara butumite agatwika mwanki jo gwotera kuraja. Sisi tunataka tuseme hata wale watu walitekwa nyara huko Marakwet, postmortem imefanyiwa, wamepatikana, they were also tortured. Na nilisema there is a squad of 101 police officers that was formed upon the approval of William Ruto, attached to the National Intelligence Service for high-level training on abductions, torture, and extrajudicial killings. So, whoever William Ruto, if you are serious, first order the disbandment of that unit that you founded for the purposes of torture, for the purposes of abduction and extrajudicial killing. Gachagua atatigira au netire na mbere kuruguria kiama kia DCP akiona gwati mbaru bunene na gwikira mpio nkoro ya Rais Ruto. I'll spend the next 2 years with the people of the Republic of Kenya, traveling to every corner of our country, to every village, listening to the people, to build one of the most formidable political movements since independence. Na Jakabobu Butengani arumara omea Kenya kugwatithia mwanki nkuruki rwimbo rwawe rwa one term. The solution is one term. And you cannot stop it where it has reached. It cannot be stopped. Kinyakethira Gachagua anonekaga kuona ugwati mbaru bunene ithurano binini bia tariki 27 ni biari na gitumi gikinene kurikithia inya yawe ya gisiasa. Niambie William Ruto, be a gentleman. Let us have a fair contest. Tumepata habari watu yako ya mkono, huyu Soprano, huyu Ruko Karinda, atu wanatafuta wakora huko Kikuyu, huko Kiandutu Thika, atu wakuja waangaishe hao Wambere. William Ruto, hao Wambere walikuchagua. Hapana tuma wahuni kuja kuangaisha Wambere. Wewe kama wewe ni mwanaume kamili, kubali tushidane fairly. Kuria DCP yari na andu irigite bakioneka kuthithia bwega kiri ithurano bibi na njira kwigwatira itinkabo. We are the newest party in Kenya, most famous and the most fought by government. Why is it that only DCP is attacked by the Ruto government? Because it poses the greatest threat to William Ruto. And it is the most serious political party in the republic.
Giki ni kionaniria gikinene ati kinya kethira Gachagua nengirwo thirikari-ini ari na inya inene ya gisiasa na bagwetera Nandi ni kuona kethira inyeje ikathegea kinya nkuruki tukithengera 2027. Wakiweka hapa Rigiji na waweke William Ruto, mutapigia nani kura? Mutapigia nani kura? Na wakiweka hapa William Ruto na waweke hapa Mbuzi, mutapigia nani kura? Mutapigia nani kura? Hapa ground inasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe muongo, wewe mwizi, wewe muuaji, wewe mtu ya kutenga. Kasongo aende asiende? Nchinyari Kenywa, Makarika 2025. Itana mbere kurumira ntito chetu tugichokera nacho tugakumenyithia makarika jange za 2025 tugitegera mono mawirane za Rais Ruto. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete magoriko gwethia kugwethia kire mabati jonthe. Kenera ofa cietu special cia thigonko kire factory kire mabati jonthe ja tile profile, ja Germania tile, Jamis tile, Espana tile na Roman Jamii tile gauge 28 mate iria gwete kuma magana jana na ja kibao na Nandi uma 680 ya kilomita, gauge 30 mate kuma 680 na Nandi 600 ya kilomita, gauge 30 glossy kuma 575 na Nandi 455 wa kilomita. Ukenda mbeca ciaku ciurere goro jatoie murangi turiongera na arua no kenera ofa cietu thigonko nete nawe mumero akiuga murejo na inchoni okoroba mwato acha Rhino Mabati twethire twekuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongere kire industry yetu irere kithoka njirani ya Meru gwetaroire kana turingire thimo namba 0729 628199 kana 0740 229 Ameru ndegwerere mbere ng'ombe gekaragua. Rhino Mabati, mabati zetu tukaria bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Gikethirwa kire kiatho kina mwogo na nkanya ntukwe kuruguria mukawa jo mwero jo Ayana Garden Restaurant Mikinduri Meru. Aja ugakundo mwogo ni aini bare nkuma Meru taboka manuna the band Karemi Bruno Kiana Keitharia nawe DJ Tushu wa Weru FM na Weru TV akuina inirie madhani mwankaro kere na MC Bantuko ni MC Richie Pro na Wedi Kadhure. Aja irio bieto ibithongi buru methemba mwanya na kanyama choma na konyako kareo. Kwena gucethera kire twana krabu gikithongi na sports bar kieni biatho na parking enthongi enene. Kiatho giki gia kwijira tariki 24 Disemba andika ntutigakurukirwe. Ayana Garden Restaurant turi barabarani ya Thananto wetamulika mita 500 ake kuma barabarani ya Mikindori. Tuwe na tikiti mwanya VVIP ni ngiri 350 ake, VIP ni ngiri na regular ni chiringi 500 ake na boja kundiga ntumana ni ngiri 350 ake. Buku tiketi yeku thaiji kiretil number 932121 kanori ngethimo number 0116 160835. Ayana Garden Restaurant, where fresh flavors bloom and dining thrives. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri.
Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Athugania skuru ireretaga ugaruruku buthongi uturone ni skuru iria kwezaga muchemojo campus ora kubatere tukugwate ugeni Kenya Methodist University itukurite bunene na twatwika skuru iri na nkuma na igweta kiri sekta ya mathomo jeguru turi na rito kuma nkruki nthiguru 34 Campus chetu ni Meru, Nairobi, Mombasa na Kinyathi Kemu TVET Institute na nituwejanaga mathomo kathumba kiritengo mwanjiza PhDs, Masters, Bachelors, Diploma na Certificate. Kumani na onture bwetu bwagi Kristo na guchiatira gukiria kithomo no twitite na mbere gutongeria kiri gutigira turi na mugongo jo kurumira kithomo. Tonya narua Kirithi Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computing and Informatics, Economics and Political Science kana Education and Social Sciences. Ni untubwante tonkuruki turingire thimo kurukira 0724 256 162 kana 0725 751 878 kana uriongire mutandao wetu ni www.kemu.ac.ke kenda uchiandikithe kirujukania bwa January. Kenya Methodist University, the future is here. Jambo! Welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner.
Guys, mwezeni wait. Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Serikali ya William Ruto kuma mwaka wa 2022 nionekanite gwika mawira ne nkabo kiria Kenya rutererwa Mount Kenya East na aria munini wa Rais Kithure Kindiki aumite kinyaru rutitigi nyuma kiri mawira neja mirandi ya gitumi mwaka jo hamwe na bu mirandi eje mwankira nandi itira kinyanirwa tutigere rungu rwa miaka iri tutonya kithurano ne kia 2027 Kakimutegi ne agutariria nkuruki mawira neja za kiri makarika 2025. Gitaria ndionga cha kampeni cha gucotongoria Rais William Ruto na mboto yake agisese bekire wira nebo buingi ati bakareta maweti na mbere ta gukiria ringi biashara kwagirithio gima bwa mwere na mantu mangi kathomba muno muru akirimara nio Mount Kenya East irewete kaunti ya Meru, Tharaka Nithi na Embu. Tutafute soko ya miraa, tutafute soko ya kahawa na ya maziwa. Ta kaunti ya Meru murandi ura munene thirikari ya Kenya Kwanza yikirite kathari gukiria cibitari ya Meru level 5 itoke level 6 nerega atigira motungata mara monekana ata cibitari nene ya Kenyatta ima kuonekana nkinya ku na bunge bonene baikira wira nebo gwaka thoko ya Gakoromoni amung'ano shilingi milioni 800 remwe ya thoko ira nene Kenya kaingo kwagirithio ringi biashara. Nimewapatia shilingi bilioni 1 kujenga soko kubwa pale Gakoromoni. Nyenye mnanielewa? Na tunajenga soko ingine 16 hapa Meru. Tumewawekea pesa karibu shilingi bilioni 2 ya kujenga soko hapa Meru, kwa sababu hatutaki mazao yenu ya shambani iharibike ama mkose mahali ya kuuza kwa sababu hamuna soko. Serikali ya Kenya imeipandisha cheo Meru level 5 hospital ikuwe level 6 kama Kenyatta Hospital. Ikuwe level 6 kama Kenyatta Hospital na ichukuliwe na national government kama Kenyatta Hospital, na tuweke ile vifaa vyote ambavyo viko Kenyatta Hospital ama Kenyatta Teaching Hospital tuweke hapa Meru. Neo mirandi ingi tothondeki bo barabara ya Nkobo kuthiuruko na nkinya kiroto kinene gya gutwikithia Meru Central tuburare mobo gutiga kari Meru na nkanja ya yugo kinyanira toteja twiranga Meru ikaethwa city irethwa city irethwa daitole mio karatauni ja Nkobo no tunyote mbesa anto ba matatu batioka matana itithwa city tongerwa gori tatongerwa ambi tongerwa taxes na tongerwa goti atoka kweba tutithithwa u no they tukauga one time na tutagaruka na tubenduka tutekuga tabadhari hata kwa tozi wintone nkiro bieto ngiaragia ke yakwa ninkuona nyako ringa kura gutena nyeto mini tukarenjestera mwago yuiko ninga bambe batutetherie tuone ora bagutwitithia na mbere na kire kaunti ya Tharaka Nithi thirikari ne Kenya Kwanza ni wetu imunini wa Rais Kithure Kindiki rimo no guciarirwo guntu guko thirikari ni ambiritie mirandi imwe tothondeki bo barabara ya kuma Miomponi kuthiga tunge kurukirite mukothi manere twire kwamite kwa kagita karaya tirierera njirani ni nyiyangangite wiki wena nto bairoka matete kuthi motindo ayethe ne ngumo muno ikwe goma wathio wakinyukia muntu ekabini bame bukuruke kenda atwera gumbere amwe na bobo thirikari nono ethiete na mbere kuiga mawira ne nkotho kiri kaunti no ta mubango wa kandagatia nithira yethirito kironda kinene kwa mianka kathumba. Muliniambia mahali tutakosania na nyinyi ni the bridge. Si muliniambia hivyo? Inahitaji shilingi bilioni 7, ni pesa nyingi, lakini juu chini, kulia na kushoto, mbele na nyuma lazima nitengeneze hiyo. Tayari tumefanya design, mimi nimeangalia mwenyewe, hiyo design iko sawa sawa. Sasa itanyorosha hiyo Nithi Bridge, badala ya kupiga kona kona ndio watu wanazama ndani, tutainyorosha vizuri.
Sawa sawa. Na tugitagara kiri kaunti ino ingi kaunti ya Embu rungu rwa Cecile Mbarire mukariri gitwa kiama ka UNDA kira kirwete thirikari kwina mirandi emeka ikura kariba kuromba thirikari kuyuria mawira ne maraba baikire nduthi mauga ne magutugwithiria tha ino nduthi oko cia bandire makiria boxa tha ino kerie kugura na ngiri magana mairi ma kindu skaingo kerie kugura na ngiri 160 something ukarita mutoro ra twena gwe tha ino kowe momo makiria maundu mara monthe atwerere ti undu atuthinge kinya thirikari ya Embu County ndiraruta wira pesa iraruta wira na bwatongoria thirikari ni ne bonanitie wirigiro bwa mirandi no gukinyanira mbere ya gitare otongoria bo Kenya Kwanza bokinya muthia kire gipindi kia mbere na kuri ogo mwankira tha ino mawira ne mamwe mambiritie kuingwa na mangi matambirwo kuingwa buru kiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi iri njira ya kuguna arimi na gutigira gutigwa nyuma kiri urimi bwawe kambuni ya ndawa cia urimi ya Green Life Crop Protection Africa ni ikinyitie ndiunga yayo kaunti-ini ya Kiambu na arua iri ntuku ya ithatu ya muthia kaunti-ini umuroto jwao ni kuritana arimi ukonie ndawa iria babatere gutumira imerene biao bakirima na kinya gutigira ni bakuona maketha ja iguru. Ntuku ya 30 na ya muthia musafara wa Green Life Crop Protection Africa Limited bagwatanirite na Weru TV na Weru FM kiri kaunti inyanya nthiguru kuma kwambiria kwau nibekite kambi Githurai Juja Ruiru na Thika bagitana mbere gutara ikari njira injeru jioremi na ndawa iria mbagiriru kuringira imera miundene. Sisi kama kampuni ya Green Life tumekuwa na road show ya 30 days yenye tumetembelea wakulima wa kaunti ya Kirinyaga, Tharaka Nithi, Meru, Embu, Nyeri, Murang'a na Kiambu na imekuwa successful. Musafara huu ethiritwo wi kaunti ya Meru, Isiolo, Tharaka Nithi, Embu, Kirinyaga, Nyeri, Murang'a na wakinyira muthia kaunti ya Kiambu. Ntuku ya 30 out of 30 days ira turari na chichi road show ya Green Life Crop Protection Africa Limited. Tuwatanite na Weru TV na Weru FM gukinyira ntugo ya imundi turi aganterechia Kiambu na Kambuga experience yetu amazing twithirito tukiwatanagira na mafans baraba kutha bakimenya Green Life baraba kumenya Weru TV baraba kumenya Weru FM na Kambuga ntona experience yengite eno. Kampuni ya Green Life ina ndawa kathomba jia kurua na mirimo tonymo na mpeo kire imera arimi baingi ni bagukumeria ndawa jia Green Life ni kiria bakuuga ni ikubuithia urimi na kuongera maketha miundene. No iletwa lavender toto kawa kaone gakura kari na kilo nyingi na gae na waroria mathango magakorwo maingiri ni ura twendaga kuri na ndawa ta optimizer lavender toto billionaire compostella hurricane escort governor catapult bentagram top absolute star benzoron king code elite na inge nyingi ire kuoneka ndukani Jiagrovet kundenthiguru. Rwari ntuku ya 30 kiri road show zira tuambiririe tuwatanite na Green Life Crop Protection Africa Limited na tumbeta kwethera tukiliunga ndene counties imwe mwanka county inyanya na rwari twithirikiria ndene Kiambu county na ntubarabo ngwiritie mno ni ora aremi bombeta kwethera beshumeria kwanza kunda kora twetete na kintu kebata itumbete kwethera twetrimana na aremi na twabaritana twabathomethia njira ya farm input ira babatire kwethera betu maera eketegeme crops kana mimerero kurima na regions mwanya irori. Caleb Mutembei, Weru TV. Acha tuone mwingine sasa, tuone kazi. Urewari minista wa kithomo na mubarothi Jacob Kaimenyi ni arombete agwati mbaru bonthe ba kithomo kwagirithia kithomo mwaka twetete kenda athomi bethirwo bari na rira ririega ria kuthomera. Kaimenyi nkuruki ni arombete atongeria kwiza kwi na aringi kura na kinya gukinyaniria mirandi ya witi na mbere kenda kuguna kari maturene. Anthony Kathenya na ripoti eje. Wale waziri wa kithomo na ambassador Jacob Kaimenyi leo ni olitia Kenya kugwatira kithomo na uritu bunene na gutigira kithomo kiria na bakuonene ya kiwango kia iguru muno mwaka tuthitwa 2026. Ameru itu invest dene kithomo o kithomo gintu kiaga muno giatumana betu bamenya mantu bagya ujusi nikenda bomba utetheria aciari bomba gwitetheria bomba utetheria mugongo ninko atuka diyo kwabwa muno.
kiri mamwe mamendekithia makaimenyekire thirikari na jari nibo gutigera na niba kuthi cukuru kuthondekana wa kibwa maskuru muno irathi amwe na gutigera rutwa baingi niba kwiyandikithia kiri cukuru ja TVET ontubura kaimenya kuga bukongera Kenya ume kiri itengo nkurani mwana atiomba kuthithia cukuru bwega environment kana au ari gutebuki mwana nabwire kuyugwa au ari nja wisasa muchiari no muyigeka no murera bwega kenda atigete cukuru ena kiugite na gento weta cukuru kenda ina irasi bi sasa. Let us encourage and make sure our children go to school. When we talk about 100% transition rate, it must be seen to be the case. Kaimenyo kagitaka kijuka kanyagaka kulia tongere mwanya ile mwana tongere bagi siasa gutigira mwaka tudithine bakumba gukinyora ni aringi kura mutongeria wonde ndenda kukuruba antu betu benda gukuona bakwiro by appointment please by ukarega kuonekana amwe no gukaimenyi ne uri tongera bagi siasa kaunti ya Tharaka Nithi na Meru gutigira nimba kuthina mbere gukira mitole ya kari gwitukira kuongera tonga bao ontubura kugoboka ingika kethero thirikari igaka barabara igasire thukujia makitha makari na gusiria weru kiri mathina maingi malama kwinyiria kari nkuri atongeria betu please tukareja ruji kimantu amaendeleo wete waingirwa jaruji wachwanjirengi ngwenda kuria ngabana betu bakaryo bachwanjirenge ndikenda ba twatendera ndienda kugutakia Christmas njega Christmas in maendeleo na idharimo bingi muno bia modern. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Kikundi kimwe na rietwa Sauti ya Mwananchi kuma Mwangathia Central Imenti nigiukitie mateta bakiuga mubunge wao Kirima Ngushini na MC Njuki Mugambi ni babatezanirie baugite atongeria baba ne baremi kuingia mawirane zao zare babekire 2022 na kwethirwa bate jaingia baibange gukunja nthama mwaka 2027. Motugikare na ripoti ije. Baba ne gikundi na rietwa Sauti ya Mwananchi kuma Mwangathia bara bashumiritie kumeneria MC wao Njuki Mugambi wamwe na mujumbe uguntu guku Kirima Ngushini bakiuga mawira na jara tongeria bau babekire kagite na gasiasa cha mwaka wa 2022 gote kinya mwe baingia na mwankira thaiji ni batete wiregero na bo kwena promise irekite auga akathithia migate kithiururi tuthie ngugi guti mugate jwaruma Mwangathia kinya jumwe twaria njireni au musiaka wani akirima no akagerera nange turiore ndi batu Mwangathia twetete ko acoka atwira akatuthitheria cukuru agatuthia kirasi ya special kirasi mwanka narua ana bonde barabemento kaba ko mamanja mwanka narua turi guteroje gute njuisi gote megate ekathiorora tureta gatuthia megate kureta irwa au gote sakwera tureta gatuthitheria wigitangagwa administrative unit na twaigwa inge ichaumire na baewa na cianga citendi na ndere kithurano giki kia recruitment ya jeshi twira twaei kaikirwe na ara kwa raim na bara ibaero sub county na ndikuwa taithura batwe ana beto batahandikwa ura turengo kirieterwa ngugi toria tukero imweshimiwa wenu Kirima no bui kuthingata manto jaja endera imwe na thingatire na aye wendi kuota tubakurira bakuthira itwathuranire na mwankara twakinya antu beto togwa inafu esi Kirima no athiurukite akiuga tuta mtwacho tuta mwe barabara nto bakiunika ngara miguru ne tuta munira tukona maendeleo na maendeleo tuyo tukona ndene Mwangathia
mwangandi mundu na tuli central mundu na tuli nandi bariuga kumane na untu bobo bosi ya sene cha mwaka jwa ngiri jere mirongo ena mugwanja bate bagwatambaru noka bagachenja bekire atongeria bange akariba mwangandi abate umwetekia na bate umwenda nuntu araere murongo na kwaragia orongo antu bandi saberete njoke kora ugere tuthire one time kerema one time tiga gutwangara tani moshizigire magusine negita ria kure gukinya turuga ciegana ni ciiga kuma mwangandi agicigo mbunge ka centro imenti nke reportera de tosha wero rea kwa rietwa ni mutuge kare. Global Methodist Church ni rombete akenya gutamburukia njara ya utethio kiri bare bate guchumba kagitene gaka kathigunku kagitene ukau ne bagwatite mbaru watho buria bukwendekithwa gukaria makanisa bakiuga riri ni tagaria riri gakenda kwebana na moritani za mathuku ja kindini. Anthony Kathenya na riboti nkuruki. Christmas is a moment of reflection on God's love to the world, the redemptive love that God gave us as a gift. We see God as a giver who gave his only begotten Son that we may be redeemed. And for that reason, I urge the church, all of us, to share this great love of our Lord Jesus Christ with each and everyone in the communities where we are coming from. We are centered at the heart of Dar es Salaam and have seen how important is it to share the love of Christ with the larger community, to take Jesus to people. And therefore, I want to ask Kenyans that let us not be extravagant. Let's not be overexcited like we had the other time. People are just called over online as they redefine the moments of Christmas. Let's be conscious enough, knowing that life has to continue and we have a life to live. The bill is not as bad as such as I've seen some of my men in cloth commenting. I think we as a church, we are a honorable institution that should be orderly, just like our God is orderly. And the much the bill is asking of us is to have structures, to put structures in the church. Atongeria ba kanisa ni barombete mandereba kuimenyera mono barabarene na kwebana kinya no tumiri bwambogita bare ugendine ni bohoriti kinya abiria kuringa riboti ndire bamenya ndereba uria ubakamatete no gitini kenda kurigiria mitino kagitene gaka kathigunku kakimutegi na chotaridia. O riria kiri kiumia kiranto kuma tauni mwanya mwanya bambiritie kwinuka nuntu bwo gukungwira thigunku. Atongoria ba kanisa mwanya mwanya buri bakuromba ndereba ba matatu nkinya bara bena nkari cheo kiumbe bathithie bwega kaingo kwebukana na mitino kagita gaka kamambura. Eja kwithira ugo uri ndereba kana nwetite safari turenda withiro ri mwangarifu saindi nontu bwa kwithirwa umuntu akethirwa akamatingari ina mulevi tafadhali ndaromba menya wejo tonya ngari neu nontu gwati buri mbere yaku na bara bothe betithia na bongariji itukubaromba tukinyire biathone bieto jaura tukinyire kiathone giki twithiria na tutionete gwati nontu bandereba bara tukamatete batirebete kana banyo miandagati biria bugakira waitia ngari ukona ndereba ura witithitie ngari eu either ne ku overspeed ugakira wetera kwita kugwa na ngari mutiari abiria antoba bethi na inya twana itokubwenda muno ndene anthiguru ije kuuga itia ngari ukona ndereba ura witithitie ngari wategwita na mwetera juria jobati mwira rugama totoba gotwetithio u drivers beto babarene bateki measures nontu bwa kwithira igita riri iro rithairwa rina mantu ja maingi nontu bwa sherehe kwina morebi kuri antu bategusierewa kwa ukinya bagotwe turi abiria itubati kwithira tukimenyaga iboritie chiro na bagikungwira thigunku baririkane January no bakunirite metho na beach no bakarea ari aria buri bugi spendi burikane twina January ira tukethira tugi
kiana beto skuru tutikeje kwithairwa na kwithira tutaimenyere itwa overspendere na mantu jara jate na gitumi tuti ana beto nuntu January tugashokia ana beto skuru atiari tutige kurira urebini untu ana beto bakuthangika na ibakwaga kurerwa na njira iria njega untu riria witire wanyua wa mama mutarone ware moikwana ugeta na aria angi ukaenyangia mbeca ana ibakuthangika ku iromba riakwa ni ati tumenyere tugikungwira thigonku turikana itucoketia na skuru barite bobo barentereche murugo makirwa na arikire kiatho kia kuritaya kwa Bishop Josephat Mungatia te ntuko ya kubatisa ntuko na ukoye bwangugira mbitete kinyana ndentera gita moyo gutumikira mwathani mwankarire mwathani akona mpume nthiguruji Bishop ujo ethire twari utethio bwetu kuma riria ejere rutere ruru na ete utethio bwetu mono kanisene rwera rwa kiroho na tukiritie na ni menta wa kurigarania na turitanite mwanka ara tutigiri nte na nkanja kinya na kunogoka ete nkorone wa kimenyaga ngugie mwathani rutere ruru ni karitwe kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripota ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi Atongeria bakiama kia DCP ni bareganite na riendekithia ria kugania Kirimara bakiuga yu ni siasa itino uguni na ni kurukitwe ni Kagita bakiaria Embu baugite Mount Kenya West na East ni mtumwe na kwou batetikiria kuganwa ni asiasa achiendi ngurukine barombete minister wotungata bwa mwingiru kukweberwa gitene ni ontu bwa miario yawe Rita Mwaniki ni agutariria wengine na hapa wanatuambia ati tutoke ndani ya serikali ni mbaya, William Ruto ni mbaya. Tunawaambia hata kama ni mlima tutaikata mara mbili, tupate title deed yetu ya Mount Kenya East na wao wakae na title deed yao ya Mount Kenya West. To chart our own political destiny as a region. We have a deputy president who is a member of our region with our professor Kithure Kindiki ambaye tunamwambia yeye ni fire. Ni miario ya minister wa public service niwe Geoffrey Ruku na governor wa kaunti ya Embu niwe Cecily Mbarire iria irakomithwa ni atongoria na ateti a kiama kia DCP mwena wa Embu na aria marenda minister uyu gukorwo akirugamwa wira ni undu wa miario ino guku ateti aya a DCP makiugaga Ruku agirirwo gukorwo akirete a Kenya bamwe no atete kumagaukania na njira ya kuria maumite kuna kweri netikitio uvoro wa urumwe wa andu wa Kenya na ritu rero aba tugaukane na twambirie kulwa twi andu wa kirima kia mwena wa ithwiro ne rathiro o cia tu ya nevenya avute mundu gwitwa Ruku alaka iwesa kanavio agikorwa ke tikio mutumite maundu mwararia guku makiendaga ruvonge rwa NCIC gukorwo makithuthuria miario ino na gwoca ikinyo riria rivatie kiwatho. NCIC on hate speech, on reckless statements that can bring division in this country, to take action and to stop any other leader or even a state officer from such words. Makiugaga miario ino no icungirire mbara na mbatukano ta iria ciari kuo vindi ya mirurungano ya yuthi. Nikio koragwo eciarinde wa UDA koguo anake ari wa vau finance bureau magikara nthi kumiaririria nindi turavura ironda cia atumia aria makuire aria matere ciana ciao nundu wa divisive politics icio mekire ndio riu na turenda kumwira and insist as a woman kwaragiriria maundu makugania andu a Embu County mariti miario ino baria marena gikaro na andikia movoro thiini wa tauni ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Ekuruba gikundi gya Karagwe kuma Muthara tigania East ni barombete thirikari ya kaunti rungu rwa ngavana mutuma gukurukira nkatha yawe babariongire maturene na kubatethia na mathagaja gitumi kenda bachiukiria ndene ya mauturo jao bagikungwira miaka 18 baugite moroto jwao ni gukiria amemba bao kimbeta na kinyakurwa na mitugo irete agirite nturene. John Thega na Chionkuruki.
ngwataniro eno ya gikundi ya ekuru na rietwa Karagwe Self Help Group kuma Ntere cha Muthara giciko bunge tiganĩte bayekungwira mĩaka 18 kuma bararo amberia bari gikundi iki batethete mantoni mwanya mwanya kubaukiria bari ta ekuru gikundi kiki eto twakiambiririe twikona kwina bata muno ya twethira turi ekuru twichungite amwe tukirania twingwa kwa twingwa nontu bwa challenges ira twapitia hapa na pale tona tutichungite twingwa kwa twingwa tutumba survive na kana tutumba tobora kemantu ya maingi twina into bieto chuburia thani reba tutiwa inya twaita kuromba na inya tongoria barabeya kana ntu bawendi boboya barabeya kundi negeto iba tutethakia muntu ake atwira nkuburire itebiele nkuburira bithato uketha wi mutongoria ukuonde uri na kwebia wanoto aturi kundi na kwetethio tutethia turi kundi akarongwe turi kurube bakarongwe ruare twe celebrate miaka 18 kinya waito celebrate we twekwira murungu akutharime tutechamura kurube tutobathikaira kinya mukuru ake akuyakia mito yakio mucoganiria amba kwena kalunge ntabrante yatwirire lakini tu yakio muthigiro burakari na kinya kuru tutechambura watu ba emecheba uba kura akurubo ndebera mukuru to chamburwa mukuru atabatere wigwanzara na kinya mukuru atabati wigwanzara kwa bora mukuru ake yakari igwa batiko yokuakari na atebatio chanwa na ara mwana ubenero mbarire kiri thirikari akaunti Meru na kakinya thirikari nene muntu ikundi ya Karongwe ni ikundi ketete na mbere gutethia kuma muntu wande mwanka weguru especially ekuru baba inge twethera twina bo kwina ekuru batomba wichiomba ya thai itaria thiongo itukuromba omwe kuroria ukiakwaelie mutori okura ate wichiomba Morenya kamuchele kilo mwenye werie tunguru akwenda kuwenya thirikari ya Meru County especially ngabana mutuma itokwenda mwira nane nkanire first lende wawe nikenda ke yan matorene ya yeto ikenda ka elia one wene korobara kwenda otethio nonto wena watiko twingira kuraya erita ria twareke kiraito mwakoro nani nari na gikundi kiata watoweza Priscilla na twaya ni twaya waturi kundi mbeche cia toweza cia koria mwekoronge nibo loye kundi so itokwenda kuromba first lende wa mutuma twethingia kinya waitorie yeto mukumie kire ekorobange nikenda tukamumenya na nikenda akaithira ya kwina batu nonto nanga baneto Meru thirikari ni twaile na metho yaile nonto ibe yete 2027 ni maloi kaba baringira kuro theri to mwanka baile kundi bieto so inde nkuromba thirikari yeto ranene yaile pio na metho yaile emenye mwekoro no kila kitu mwekoro no mwana mwekoro no nyumba mwekoro no nguo mwekoro no kila kitu neto aile na metho yate ya ruritho nikenda at least tukomba utala kiwango na kingi kiripotera ndo cia Weru mbita wa John Thiga Mwini uri nkuma Meru Kamano na bandi yawe ni barari no tukuba mwanya Ntere chia Nakuru kiri mwago na nkanya jwa twine chieto are murumbe jwa mashabiki barachumiria bonene kumwamukira na kinya kwethirwa bagikundwa rwimbo rutigutwika